Tuanku Imam Bonjol. Kode 30. Di bumi garis khatulistiwa lahir sosok pejuang Islam, gigih mempertahankan negeri dari serangan Belanda, yang cekatan dalam mengadu domba. Muhammad Shahab, itulah namanya. Beliau mati syahid dalam jihadnya. Ketika itu sabung ayam, perjudian, mabuk-mabukan, kemusyrikan merajalela. Imam Bonjol dari kaum Padri maju memberantas. Kegigihan kaum Padri membawa keresahan kaum adat. Kaum adat terdesak, Belanda diminta bantuan. Situasi dimanfaatkan. Perjanjian-perjanjian merugikan digencarkan. Tanah adat diminta. Kaum adat diminta. Kaum adat tersentak dan sabar. Kaum adat bergabung dengan kaum Padri bersatu melawan Belanda. Belanda mulai lemah. Siasat-siasat direncanakan. Perundingan-perundingan dilakukan. Imam Bonjol diundang. Imam Bonjol ditangkap. Imam Bonjol dibuang. Minahasa adalah saksi bisu pengasingan terakhir tuanku Imam Bonjol. 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol gugur sebagai pejuang kaum Padri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bonjol 29 Juli 2021.